Oh, shit. Jaz nisem igrala že več kot teden. Pomenjam, kje sem ostala. Aha, vem, kaj sem delala nazadnje. Nazadnje sem delala mob spawner. Ne vem, zakaj. Vem, da sem še full early in the game, tako da res ne bi še smela delati mob spawnerja. A to smo dela? Why would I be doing that? Ampak I still made it. V glavnem, mob spawner še čist ni dokončan. Zaenkrat je sam ta del končan, pa voda je not. Drugač, ja, nisem uporabljala creative, kakor lahko vidite, vse naredito iz enih random materialov, tako da it's not the prettiest. Rabila sem stopnice, 100-krat sem se ubila vmes. It was fun, vse tole sem mogla porabiti in spodaj imam polno enih tunelov in lukenj, zaradi tega, ker sem rabila pač resources, da sem to sploh naredila. Zdaj pa moramo v današnji epizodi dokončati tole in pol stestirati. Ok, rabim chest, se pravi rabim skrinje. A sploh imam kaj lesa, če ga nimam, ga bom posekala zdajle in bomo naredili for chests in pa rabim še hopperje. Drugače, ja, mogla sem pogledati par tutorialov, da sem to naredila, but I still did it. All by myself. Credits to me. Kak talent, wow, čestitke. Bambus lepo raste, bambus je zelo lepo zrastel. Zdaj bom spila en Red Bull. Z eno roko, bitches. Kaj še gremo iskat? Ja, les pa, chests pa hopperje. Jej. Imamo les, imamo chest. And another one, and another one, and another one. Zdaj pa bomo rabili še za hopperje česte. A imam dost železa. Čakaj, kam sem še dala železo? Aha, tole je. Zdaj hopper narediš tak, če se ne motim. Opa. Jep. Lijak, pardon. A4 rabim. Zdaj bom vso železo porabila za to, koliko sem jaz smart. Oh my god. Cool. Zdaj rabim še čestov. Še lesa. Noč bo, gremo spat. Dobro jutro. Les. A imam še kak drevo za posekati? Tisto tamle. Čop. Rekla sem, da ne bom tega uporabljala. Prav tak mim postaja to. Skozi govorim, da ne bom PewDiePie, na koncu sem PewDiePie, that's kinda sad. Ok, se pravi, imamo les in imamo chests. Give me some more chests. Ok, cool. Ja, pa še stone slabs rabim. Se pravi, kako bi se pa to prevedlo? Tlakovane. I don't know. Še moram iti stone nabrat. Ko sovražim to prav. Tok sem se namajnala, pač zdaj, kar nisem snemala, ko sem delala ta preklet mob spawner, ko mi probably ne bo neki full uporaben še naslednjih par epizod, ampak hey, I gotta try. I hate it now, I hate Minecraft, I don't like Minecraft anymore. Dobila sem full nasvetov za mojo nivo, ki jih moram pa še testirati, bom definitivno vse probala. Stone slabs, there we go. Let's go, finish this shit. Moje živali so še vedno lepo tukaj, imajo se super. Kam je šel kajmak? Kje sem pustila kajmak nazadnje? Tam je. Ok, super, ušel je. Whatever, ga bomo že pol kasneje ujovili. Grem to dokončati zdaj. Mislim, da ne bo to delovalo, res super, ne bo to delovalo. Please, naj deluje. Ok. Nope. Ne vem, zakaj imam tukaj vodo, ampak ok. Ja, vem, zakaj sem imela tukaj vodo, zaradi tega, ker sem buildala tole in pa sem lahko vsakič tukaj not padla, pač. That's why. Ok, to moram zdaj zadelati.
takle. Ok. Hopperji. No. How do you do that? Ok. Ok, kaj postaviš hopper? Ne! Oh, god damn it. Ok, in zdaj moram tudi podreti zaradi tega, da bomo kar videla. Ok, cool. Zakaj ni še nobenih mobsov? Where are you? Se ne vem, ali je to prav. Mislim, da ni prav. Nekaj mi ne štima. Ne grem malo stran in pa bom prišla nazaj. Upam, da bo kaj nastalo. To je bilo cool. Pa meč lahko cajt naredim. Nekdo je predlagal, čekaj, kdo že? Domen je predlagal, da naredim železen meč, tako da hvala Domen, da si me na to opozoril, ker ga še nisem naredila. In to bi bilo pol pametno. Sicer bilo bolj, če bi bil diamanten, but you know, nimam palc. Ne, ja, imam. 1, 2, 3. Evo, imamo železen meč, da bom nekaj hitreje ubila. Ok, ja, škarje. Imamo škarje, tako da lahko zdaj, kaj že lahko delam s tem, buče lahko. Ja, Kristjan je rekel, da lahko s škarjami uničiš bučo in pa dobiš semena. Kar ni res. Je res! Hvala, Kristjan. Se pravi, moram bučo postaviti in pol naredim to in dobim semena za bučo. Very nice, thank you. To je res lepo od vas. Najlepša hvala za ta svet. Ne vem, zakaj sem to tako postila, ampak I guess it looked fun. Opa. Ok. Pšenice je spet ful zrastlo. That's really great. Aške je za posaditi. Ne, nimam. Gremo pa gledati, če je kaj v spawnerju. Čeprav nekaj to mi. Ne vem, zakaj mi... Can this shit work? Zakaj to ne deluje? Grem pogooglati, zakaj ne deluje moj spawner. This is what gaming on a Mac looks like. All the time. Dej no. Ok. Zdaj bom šla gor preveriti, če se sploh kaj dogaja noter v mob spawnerju. Yep, the lag is real right now. But whatever. Ok. Nič se ne dogaja tu not. Ok, naj mi kdo svetuje, kaj da fuck ne naredim s tem, ne z mob spawnerjem, ampak z mob farmom. Anyway. Se že vsi... Nisem umrla, super. Mora pa jest. Eat. I hate myself. Ok, kajmak moram ujeti zaradi tega, ker ne vem, zakaj je všel. Mogoče je malo muhast. Dej, kje imam povodec? Ja. Oh my god. Kajmak. Nekdo je zadnjič komentiral, če vem, da je kajmak tudi namaz. Nisem vedela tega. Pejt, gremo domov. Tam boš se tu stal. Ok? Jajca. What the fuck? Čakaj, mi je kura tudi šla. Yep. Now that's just great. Tu not boš. Razumeš? Pejt. Tukaj not. Štekaš? V tu not ostan. Ne za mano hoditi.
Tukaj vstan. Naj ona dva skrbita za tebe. Tu sta tvoja mama pa ata, ti si posvojen. Če nisi opazil slučajno. Spet pa noč, oh my god. Ful mi je všeč, kak direkt noter v okno pade sonce, to je ful cool. Zdaj pa vzamemo sam najpomembnejše stvari. That's it. In gremo z sirnico na avanturo. Yes. Woo. We are ready. Let's go, bitch. Ajde, pejt. Gremo. Sam nočem se spet zopit. The lag is real. Tu še nismo bili, kakor jaz vem. Okej, to se mi je že enkrat zgodilo. Napaj pejt ven, no. Jesus. Thanks. Tu je še en bratranc od Kajmaka, živijo. Nekje sem imela takrat čarovnico. Kje je šla? Njo bi lahko poskušala iti ubit. Maybe. Hi, sheep. Sem spet zalutala. I'm so smart. Postle nisem vzela zraven, teda bomo šli ovce ubit. Zakaj Minecraft je tako annoying? Ne se mi ubit, please. Wow. Sem se spet zgubila. Oh, thank you. I'm sorry. Hvala. Še ena ovca. Hi, bitch. No, dej, no, what the fuck? Ok. Sirnica ne mi uhajat. Neću imeti probleme ostalo. I think I'm lost. Ne, nisem, ok, vem kaj to. Še eno ovco bi rada najdla, zato da si lahko naredim poslo in pol dejansko kam grem. Tam je moja vas. Ok, nazaj domov sem. Svojih ovc ne bom ubila. I love them too much. Lahko bi jih sicer ostrigla, ker imam škarje. Big brain! Ovca, yes. Zdaj bom pa ostrigla, ne bom jo ubila, bom eko. Tukaj so pa 3, ano. Thanks. Si mi dala, si, ok. Les še rabim. Give me wood, give me wood, give me wood. Pa prosim tu ostan, ker če se mi izgubiš, I'm dead. Ok, whatever. Daj mi volno. Thank you. Super. Vroče mi je. Tukaj je jama, ampak ta ni zanimiva. Nek sem najdla eno boljšo jamo, takrat, ko sem šla, okoliko sem se zgubila. Zdaj se bom probala isto zgubiti, ko sem se takrat. Samo ne vem, če mi bo to ratalo. Ne vem, sem šla tu. Napej ven. Ja. Shit. Da se bom dvojno zgubila. Ne, ja, tu sem šla, v redu. In tu sem dol padla. Jep. In pol sem šla tukaj. Najdla. Cool. Ta jama zgleda res full cool. Jep. Ok, zdaj ne vem, bi si naredila tukaj začasno bazo, maybe, that would be cute, you know. Še narediti ograjo, zato laka sirnica tukaj počakala, pa se ne spomnim, kako narediš ograjo. You wait here, ok? I'll give you carrots then. Ali kaj že ti ješ, se ne vem. In tole, in si bom naredila začasno prebivališče. Kako adorable. To je moj vikend zdaj. Zdaj bom dala tukaj noč še poslo in bom šla raziskat
Can't do that apparently. Ok, lahko. Gremo raziskati to jamo. Mislim, da je ona ta spodna bila ta prava. O, živijo Mucek. Oš, pozdravo. Hi. Do you mind? Or should I say, do you mind? Correct. Očitno ni bilo smešno. Bakle, ok, imam jih. O, ne, creeper. Amelka, ti prosim ne brsaš z repom. Eksplodiri. Boom, yes, bitch. A lahko prosim špilam umero, maček? Zagradila. A lahko prosim greš dol? Thanks. Železo, well, that's something. Samo 2, thanks. Ta jama je bila veliko bolj dolgocajtna, kakor sem pa mislila, da bo. Ok, tu je še ena. Or not. Ker sem tako confused od tih igrci. Ok, tam je bila, ta jama je šla še v drugo smer, tako da grem to preveriti. Zaenkrat sem naredila samega butazga creeperja. Oh my god, ew. Še eden. Eksplodiri. Bam, no dej no. Auč, pa ne v mojo faco. Kar neki. Ok, vsaj vedela bom, da sem tukaj not prišla. I guess that's something. Kaj je toliko creeperjev tule? Ne mi eksplodirati v faco, ker nijam life-a. Ok. O, dober, no, what the fuck? Ne. Please ne, please ne, please ne. Ok. Can they stop now? Ew, a spider. I got string, that's something. Zdaj bom lahko vsaj nekaj naredila. Lahko bom naredila, kaj je že, ribiško palco. Oh, fucking noč je zunaj. Oh, ew. Ne. Spat. Can you not, please? Thank you. A je dal slučajno lok? Ali neki? Ne, ni. Valjda da ne. Skeletons are useless. Ok, tisto stvar bi lahko šla raziskati. Tam vidim še eno jamo. Tudi da gremo tja, sirnica. Ajde, gremo. Ok. In ta jama je bila tudi glih tak useless. Tam je še ena. In tam je skeleton in ne bomo videl. Ok, super. Sirnica ne mi ujit. Tukaj pot. Tu me čakaj. Štegaš. Tema. Jaz bi dejansko rada kaj najdla v tih igrci, ne da je tak fucking useless. Če koga zanima, kak je seed? Evo, tu imate seed. Have fun. Čeprav je najbolj glup seed ever, ker se nič tukaj ne dogaja. O, lej, črni zajec, what the fuck? Črni zajci obstajajo? Ok, ta puščava je huge. Ne vem, kam imam jaz v teh igrci s puščavami, oziroma v tem seedu. Pač gremo najbolj dolgocajten biom malo raziskati. Dobro jutro, danes je naslednji dan, ker včeraj sem nehala igrati, ker mi je baterije zmanjkalo. Sploh ne vem, kje sem ostala, ne vem, ampak jaz sem zdaj sam prišla, probala priti. Nekam. Bomo zdaj tukaj pogledati, če je tukaj. Ta epizoda bo tudi dokaj kratka, ampak sem se odločila. Wow, jama. Yes, bitch. V teh jamah sicer ponovadi ni nič. Ampak anyway.
Še ena jama. Cool. Sem se odločila, da bom zdaj off camera probala kaj dejansko zgraditi, kaj zanimivega, ker mislim, da bom spet noter v igrico padla in to bi bilo full cool. Ampak ja, jaz bom pač video zaključila, zaradi tega, ker sem danes ob 4 zjutraj dobila menstruacijo in skoraj nič nisem več spala. I love being a woman! Tam je bil creeper. V glavnem probala bom nekaj narediti in pol vam bom v naslednji epizodi pokazala in bomo spet šli skupaj na kako avanturo in bomo dejansko šli na kako mačkem boljšo avanturo, ker trenutno ne vem jaz sploh, kaj delam v tej igrci, ker mi skoraj nič več ne rata. Prav nič ne najdem, nič se ne dogaja, nobeni živalini tukaj okoli, oziroma živali so, ampak niso nič kaj zanimive. Pač ja, to je to za to epizodo, jaz sem full annoyed za to igrco, očitno sem dobila en tak shitty ass seed, čeprav sem mislila, da je full dober, ampak očitno ni. Zdaj seed sem vam itak že pokazala, tako da, če se še eno dolgo temo seedu, kaj zanimivega najde, mi lahko pove, drugač tale je Java, ne Bedrock, tako da igram na Macu. V glavnem, ja, če kdo kaj najde, naj mi kaj napiše, pa če imate kakve ideje, kaj lahko zgradim, mi tudi povejte. Zdaj planiram, da bi naredila nekaj za Steve Jobsa, pa da bi naredila jabko, pa ne vem, pač take stvari. V glavnem, to je to za to epizodo, se vidimo naslednjič, ne pozabite lajkati tale video, komentirati kaj spodaj in pa se subscribati na moj kanal. Let's go, mi znošal teče, what the fuck. V glavnem, to je to. Se vidimo naslednjič, čau.